les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours. C'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. abo batunze bose kugira ngo bashobore kwitangira inshingano zabo zonyine arizo kurengera igihugu. Ibironi byavuzwe na Thisekedi Chilombo agaragaza rero ivyo abanyekongo bose bagomba kwitega, agaragaza uko ibintu bigomba kumera, aho rero yagaragaje ibigomba kujya mbere ndetse no ku mutekano w'igihugu ugomba kugenda muri rusange, anenga rero imiyoborere igaragara Kinshasa ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ibi rero akaba bitangaje mu gihe andi makuru akomeye avuga ko hari isezerano rikomeye yahaye FDLR. Nkuko rero amakuru ahari abivuga, aravuga ko nyuma y'amatangazo yasohotse kuva ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2025 ateguza ko FDLR izasenywa, amakuru aravuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakoze ibishoboka byose kugira ngo umubano bufitanye n'uyu mutwe w'iterabwoba udahungabana. FDLR ni umutwe washinjwe
washinzwe n'abarimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 washinzwe mu mwaka wa 2000 nyuma yo kwihuza kw'ingabo zatsinzwe za ex-FARE n'interahamwe abanyapolitike n'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva muri Gicurasi muri 2022 FDLR yagize uruhare rutaziguye mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23 yifatanyije n'ingabo za leta n'imitwe yibumbiye mu ihuriro ryiswe Wazalendo. Inshuro nyinshi leta y'u Rwanda yagaragarije umuryango mpuzamahanga ko FDLR ihabwa ubufasha na leta ya Kongo burimo ibikoresho yibumbiye mu ihuriro ryiswe Wazalendo. Inshuro nyinshi leta y'u Rwanda yagaragarije umuryango mpuzamahanga ko FDLR ihabwa ubufasha na leta ya Kongo burimo ibikoresho, imyitozo ya gisirikare n'ibitunga abarwanyi bayo bifasha uyu mutwe gukora kurushaho. Leta y'u Rwanda yibukije umuryango mpuzamahanga ko inshuro nyinshi wafashe imyanzuro isaba FDLR gusenywa kuko hari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange, ariko ibyo ntibyigeze byubahirizwa. Hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa Kamena 2025 u Rwanda na Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo zikomeye zikubiyemo harimo gusenya FDLR. U Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ni itangazo ry'igisirikare cya Kongo ryasohotse ku itariki ya 2 Ukwakira ryasabaga abarwanyi b'FDLR kurambika intwaro hasi rinasaba abasirikare n'abaturage ba Kongo guhagarika gukorana n'uyu mutwe. Ryari mu murongo w'aya masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC muri Amerika. Raporo y'impuguke za Loni yasohotse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 iravuga ko iri tangazo ryateje umwuka mubi hagati y'ingabo za Kongo n'abarwanyi ba FDLR kandi ryanarakaje imitwe ya Wazalendo isanzwe ikorana na FDLR. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zavuze ko uyu mwuka mubi watumye bamwe mu ofisiye b'igisirikare cya Kongo n'abahagarariye guverinoma ya Kongo basezera FDLR ko bayisezeranya ko bazakomeza gukorana nayo bitewe n'ubufasha bukomeye yabahaye muri iyi ntambara ndetse gikomeje kubaha. Bagize bati nubwo bamwe mu ofisiye ba Fardc n'abahagarariye guverinoma bijeje FDLR ubufatanye buzakomeza hashingiwe ku ruhare rukomeye FDLR rigira mu bikorwa biri kuba. Ikindi Fardc ntiyari ifite ubushobozi bwo gusenya FDLR. Amakuru yize wagera mu itangazamakuru nuko yemeza ko ku itariki ya 29 z'Ugushyingo ingabo za Kongo zohereje FDLR n'imitwe ya NDC na za Nyatura amasasu ndetse n'ibiribwa kugira ngo babone ibyo bakoresha. Amakuru ahari kandi akomeza avuga ko amasasu n'ibiribwa byoherejwe n'iyi mitwe byoherejwe mu bice by'ahitwa Bibwehembe hashingiwe ku itegeko ryatanzwe n'umuyobozi wa rejima y'ibihumbi 342 y'ingabo za leta ya Kongo Colonel Salomon Tokoronga. Colonel Tokoronga asanzwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika kubera ufasha amaze igihe kinini ha FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro yagize uruhare mu bugizi bwa nabi bukorerwa abasivili. Reka noneho tubabwira uburyo u Burundi nabwo bukomeje gukora deal ikomeye n'umutwe wa FDLR. Leta y'u Burundi iherutse rero kwakirana urugwiro abarwanyi umutwe w'iterabwoba FDLR bayihungiyeho ubwo iri huriro rya FC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryafataga ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 7 kugeza ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 bari kumwe n'abasirikare ba leta ya Kongo ari nabo mu ihuriro rya Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200. Benshi mu bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanye ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zibakusanyiriza ku kibuga cy'umupira w'amaguru wahitwa Buganda no mu nkambi y'agateganyo yitwa Cishemere n'ahitwa Kasenga ku kigo cya Buganda. Ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba leta ya Kongo babarirwa mu 1600, ariko abazarendo barenga 400 ntabyo bahaye. Ibyo bishimangira umubano mwiza umaze iminsi uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga SOS Media Burundi rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka
yo gushyiramo abarwanyi ba FDLR wazarendo na Fardc mu gihe bategereje ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ICRC igira uruhare rukomeye mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura bimwe mu bibazo zitumvikanaho cyane cyane guhererekanya imfungwa z'intambara niyo yakuye ingabo za leta ya Kongo mu bice byagenzurwaga na M23 izijyana i Kinshasa. Byakoroha rero ko ICRC yakura ingabo za leta ya Kongo na wazarendo mu Burundi ikazijyana i Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa n'uruhande rwa leta. Ikibazo kijyari niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi FDLR cyane cyane ko ari abanyarwanda cyangwa se niba izemera ko iboherereza u Rwanda. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko leta y'u Burundi niya leta ya Kongo biri mu nama z'urudaca zo gutegura umugambi ukomeye wo kwisubiza ibice zo mu kibaya cya Rusizi biherutse gufatwa na M23 birimo n'igisagara cya Uvira. Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukaba bwarashyize mu bikorwa umugambi w'urugamba rubashora ndetse rwagiye rwiyambazamo abarwanyi ba FDLR. Hashize imyaka myinshi havugwa ubufatanye hagati ya leta ya Kongo n'u Burundi na FDLR. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 11 2009 yagaragaje ko hari intwaro nyinshi uyu mutwe wagiye ukura mu Burundi ukazinyuza muri Uvira ukazijyana Ifizi. Muri 2008 Uburundi bwaguze imbunda ibihumbi 40 zo mu bwoko bwa Steyal Og muri Malaysia busobanura ko buziguriye abapolisi. Impuguke za Loni zazi kugaragaza ko hari ibyo zitumvikana kuko polisi y'iki gihugu abapolisi b'iki gihugu batarenga 2020 byayishuwe ko zoherejwe muri FDLR ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Iyi raporo yasobanuwe ko muri 2005 ubwo ishyaka CNDD-FDD ryajyaga ku butegetsi Burundi bwahindutse ibirindiro by'ibanga za FDLR kuko hari amagana y'abarwanyi b'uyu mutwe batorezwe i Bujumbura bakambuka bakajya ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe rero ibikorwa byo kurwanya FDLR kuri ubu gikomeje umwuka w'imirwano ukomeje kugenda ututumba mu bice bitandukanye. Kuko rero amakuru dufite hano abigaragaza aravuga kandi aragaragaza ukuntu ibintu bihagaze. Rero mu bihe byo bamwe na bamwe abarwanyi ba FDLR bemeje ko bari bafitanye umubano udasanzwe na General Adolphe Nshimirimana uyoboraga urwego rw'ubutasi rw'u Burundi n'abofisiye bakuru muri polisi y'u Burundi abo muri leta y'u Burundi nabo barabyemeje. Izi mpuguke zasanze kandi kuva muri Kamena kugeza muri Kanama 2009 Agricole Ntirampeba wari umuyobozi w'ibiro bya General Nshimirimana yavuganye inshuro 3 n'abofisiye ba FDLR harimo witwaga Major Mazuru. Abo muri FDLR baje kwemeza ko abofisiye b'u Burundi bombi bafashije uyu mutwe kubona ibikoresho n'ubuvuzi. Agricole Ntirampeba wazamuwe ku ipeti rya General Major ubu n'ambasaderi w'u Burundi muri leta ya Kongo kuva muri 2022. Uyu mwanya yawushyizweho na President Evariste Ndayishimiye. General Nshirimbere we yishwe arashwe muri Kamena 2015. Muri 2015 leta y'u Burundi yitabaje abarwanyi FDLR ubwo i Bujumbura hatutumbaga umwuka mubi wa politiki watumye habaho igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Amakuru yizewe aremeza ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeraga kuzamba nyuma y'agahenge ka 2022. Leta y'u Burundi yashyize imbaraga mu mubano wayo na FDLR FNL irwanya leta y'u Rwanda ndetse bikaba bivuga ko byagiye bihuza kugira ngo bakorane. Muri Kanama ndetse no mu kwezi kwa 9 2024 abayobozi b'iyi mitwe harimo uwitwa Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega na Lieutenant Habimana Alias Hamada Brigadier General Hakizimana Antoine Alias Jefa Colonel Hategekimana Honore Alias Theophile bahuriye n'abasirikare bakuru b'u Burundi muri Hotel Green Village iwacu ahitwa Bukinanyana na hoteli yitwa Mwarangabo muri Kabarore. Ubwo leta y'u Burundi yoherezaga ingabo mu burasirazuba bwa Kongo guhera muri 2022 zavuzweho gukorana n'abarwanya FDLR mu bice bitandukanye birimo teritwari ya Masisi bihujwe n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi
n'inyungu zishingiye ku bukungu. Abarwanyi ba M23 birukanye ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo, zimukira muri territoire ya Uvira zikomeza gukora na FDLR, ingabo za leta ya Kongo, wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, utabazi AFC yatangaje ko ibi bitero bigambiriye kwica abasivili barimo abagore n'abana, kandi ko byagize ibibazo bikomeye biteza kandi bikaba bigize ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasira inyoko muntu. Mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu nabwo kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 indege z'intambara za Sukhoi 25 nabwo zagabye igitero ku nkambi y'impunzi y'abanyamurenge iri ahitwa mu gace ka Mikenke. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi ku basivili biri guterwa nuko zikomeje gutsindwa ku rugamba, kuko mu byumweru bibiri bishize bambuwe ibice byinshi bitandukanye. Hagati aho rero bikomeje kugenda bivugwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nkuko bitangazwa kandi binemezwa. Muri Kivu y'Amajyepfo biravugwa kandi biremezwa ko abazalendo n'aba Fardc bari mu rugamba rukomeye bwabo, ibiro bikaba bimaze kuvugwamo abatari bake. Amakuru dufite kugeza amagingo aravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahungiye mu mujyi wa Baraka muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zarasanye n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya wazalendo. Iyi ni imirwano yabaye mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 ubwo abazalendo bageragezaga kwambura ingabo za leta ya Kongo intwaro nyuma yaho zihunze umujyi wa Uvira uri kugenzurwa n'ihuriro rya AFC. Umuturage wo mu gace ka Mugemonge kabiremo iyi mirwano yagize ati amasasu yaraturi hejuru n'abazalendo bashaka kwambura FRDC intwaro ariko ntibyakunze. Imirwano yamaze hafi isaha ariko ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi n'amasomo mu mujyi wa Baraka mu gihe hari hategerejwe kwituze ryagaruka. Ingabo za leta na wazalendo byakunze rero kuba byanarwanira mu mujyi wa Uvira, aho no kwigenekerezo rya 9 mbere yuko uyu mujyi bawuvamo hari abandi bazalendo n'aba Fardc barasanye bikomeye nkuko ro byagiye bigaragara. Amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko kugeza uyu munsi ingabo za leta ya Kongo zari zakwiye imishwaro zikomeje kugera muri Baraka, kandi ko ariho n'iz'u Burundi zahungiye kwigerekerezo rya 7 Kigarama 2025 ubwo abarwanyi ba AFC basatiraga centre ya Sange iri mu birometero bike ugana muri Uvira. Abazalendo nabwo bararasanye bikomeye hapfa abagera kuri 36 barimo n'abasivili. Wazalendo nayo ubwo yashakaga kwambura ingabo za leta ya Kongo intwaro mu gihe zahungaga kugira ngo zifashishe mu rugamba rwo gusubiza inyuma M23, nako icyo gihe habaye urundi rugamba hagwamo abandi bazalendo. Mbese mu by'ukuri kugeza ubu abantu bakomeje kugenda baburira ubuzima muri imirwano ikomeje kugenda iba. Kugeza ubu rero benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba baravuga kandi baremeza ko ibikomeje kugenda bigaragara bibangamiye bikome ituze rya rubanda, kuko kugeza ubu benshi mu banyekongo bakomeje kugenda bava mu byabo, abandi bakaba batazi uko bizarangira bijyanye n'umutekano wamaze kugenda wangirika mu buryo butigeze bubaho. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ko ifite gahunda yo kongera kwisubiza ibice bitandukanye, nubwo kuri ubu bisa naho bikomeje kugenda bigorana. Ibi rero ni ibikomeje kugenda biba mu gihe intumwa za AFC na leta ya Kongo zongeye gusubira idoha muri Katari mu biganiro. Amakuru aravuga ko ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko intumwa zaryo zasubiye mu biganiro by'amahoro biri kubera idoha muri Katari. Aya ni amakuru yatangajwe n'umuvugizi wungirije wa Alliance Fleuve Congo Dr Oscar Barinda ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025 nyuma y'aho abarwanyi bari mu ihuriro bafashe b'ihuriro rya AFC bafashe umujyi wa Uvira. Dr Barinda yagize ati ubutumire bwaraje bwatugezeho, ubu abacu bafashe indege bagiye, dukomeze turangize aya mahame shingiro 6 asigaye, ariko dushyiremo n'ubushake bukomeye kugira ngo buri hame turishyire mu bikorwa, tugere ku mahoro arambye mu gihugu cyacu cya Kongo no mu karere. Intumwa za AFC zageze idoha mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2025
gatanu, aho biteganyijwe ko zizahurira n'iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bizakomeza kuyoborwa n'umuhuza ari we leta ya Katari. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025 AFC na leta ya Kongo bari bashyize umukono ku mahame shingiro 8 arimo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi, gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, gucyura impunzi, kuzahura ubukungu no gushyiraho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge ndetse n'ubutabera. Ihame ryo guhagarika imirwano burundu no kugenzura uko byubahirizwa niryo rijyanye no guhererekanya imfunga ryari ryemejwe mbere ku itariki ya 15 Gushyingo, ariko ntabwo kuri ubu riratangira kubahirizwa. Dr Barinda Oscar yatangaje ko mu gihe leta ya Kongo yatangira kubahiriza iryo hame, guhagarika imirwano ikanarekura zimwe mu mfungo zigera kuri 700 AFC yifuza icyizere cy'uko andi mahame yatanga umusaruro cyaba kibonetse. Mu kiganiro abanyamakuru cyabaye ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025, umuyobozi wungirije wa AFC ushinzwe ibikorwa bya politique, diplomasi n'imiyoborere bwana Bertrand Bisimwa yatangaje ko intumwa ziri huriro nizisubira i Doha zizagaragaza uko leta ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge. Biro nibyo ari gutangaza mu gihe kuri ubu hari andi makuru akomeye yamaze kujya hanze agaragaza uburyo FDLR ikomeje kwinjira mu Burundi ku bwinshi. Ni nukuro dufunze page y'amakuru ngatubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wodukurikiye itufyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Tara vista.